So only the work I mean, Manugu so America say, be a would be. Dating, no grab back, or metro. Prepare ye, no quiet one day. No one. Now some dreamer. Let them be a fire. Bigger quest was it drum, no drum, no drum more about drum and one, and I'm hot. Mamo akwaba eba to my GH so nana ama owusu na sabwe nsema trendy and amede ebesomo na mo be kaya eye last week mo no story be ebriki atese papa penimu Mr. Jana wakom enim ewoni mfia wedi emu atese wafa oba bayo anu ye fepa se ne yere ne kanch mo ne no aware aye tese traditional marriage fefe na videos ne pictures better upon no dodo na kan se o da bi entimi si da nyano and then na we interviews so ma grante ene enkoma blogger to dona no ma chat me say nsem dey confirm bisa amate say enye ndempo ero mu share for 14 years o metimi atena awo emu embakra amate say tesi aden odunkum odmankuma aye kwan ana we bie kwan momo ate say mo ashra so ewo the traditional ceremony mu na ebuza for ensem tema ewo so o ma wari mu na I have done so ba ewo from mu na me twa mo ba na the woman me dey asom. Too much GH. We did that say Japan. A break and best TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam, I say love you. Now it's your form and stand so mama akwaba shonko biem. And that day Apostle Ajiman Prempre ewa say na ebiem to nasa for dan no the Bible Church of God 7 days Kasatuba Junction na asafriwo ebedi nkomo afa ensem jibepa na fa weni edi enkomo no echi Apostle mo akwaba ya me ankasa mina Apostle bia bo uswa enkomo do no ye ne krisa no ye na ose na me ma do me da city ase ya enkomo oh ye da krisa Apostle no ye come about that's na me sure Apostle say so nye body bibia he come me dem dada no oh Apostle I'm a crying boy yo Apostle we dey they call ensem no super cope you have before a crying boy can atwema dia ko see ensem na so no you okay Mr. Jan ya wo ye indro say herbalist can obi otete aban bi enu opening Jan na what we na yire fofo wa ware no te say beto dwa no nkofo pi aka nsem afo say bi ka say we de papa no saga na be wem bi abaywa kama obetimi afa o tipens no na bobra no akofa kwakra aka ne de no we fi as far as no we na say me japa dia anti na so wo mo komodie mo che so mo do na se si akola ga na atom ka no mo kra mo tan ya che amo mo emu emakra na wo mo se no akoso o hu ne say ama uzwa shankan weda wasipa asam kwase no wo guguraba no I was there say onza asam no aye bibi ho amu na mche no edika no me na mo se na mi nhira mo no twom din ko na urade mo fidi kesi urade amwa mo ontwom din won kwan mo na eduma no koswa na ya refo so urade se bia bi fiefo na asafo bia ne nhumi penyina so nyam shawo yo asam we when you 106 years according to other sources no 97 I feel over 100 mu no oh social media oh say me hu say social media there social media don't let us somebody new nti only maybe 100 but 97 ni 80 97 yes no na me what 35 okay with that wawanu wawawe oban one na wo nine nesa send morning no morning bro yes well you saw a herbalist the morning be man twawo oban no nya 97 a ko ntimi mu enemri ko mo what you say oban de o tanya e kura 50 ntimi mu the be man de so o janna so
na say ne bema emu ya na da bia o timi charge battery no battery ni timi gira so a o titwi na meka mate wase obetimi afaya big akọ esika say obetimi adwam odwam so aba be fuma ba eba enso odwam a odwam na ba no firi mu aba so obi be ka say obi a we dui de aba no mbe ani de mfa nyine ho enwamu de mfa nyine ho so ta so 97 aha na say ne hu mu ya hu wo be ma hu be wu a wa yare 2 ebi ana ne fiefo abayifo bi wo ho eno wa ye den ma ye so enza be ma de ne hu mu o enti ye se be ma ntwa wo enti so wonyine ne 97 years no one 35 years asa me mitie o mu ye an interview no mbusa se na o timi ne ho ye din oba ni say yes o se mpa so no ho ye din pa o jina ne na so tete ha habondo enti o ma dura fire apostle no say be dia ni fie du de ka no en ko be ka se ma me van ko babu yo family man ye ngongo ti ye na Abraham Genesis 25 o se na Abraham ware yiri bio ni din di Ketura na wo Semra ne Yoksa ne Medan ne Median ne Isbak ne Shua mano Shua na teso wo ma bebre we Abraham ware bio no sam na yiri Sarah wa de wo tama Sarah wu ye ne Sarah 127 years Sarah okay 127 or 137 mubaki we the men can say 127 so na Sarah Abraham so chain yiri Sarah 10 years and this way 127 years ni yiri Sarah wu ye 127 years wu ye na say Abraham na ono 137 and also aware oba agofro any oba no so wo ye wọ́n sẹ́ ní adé sísè wọ́n yìí pa yóò ní àpá èso wọ́n lè wò tìmí fàyà ẹ̀ wò má ní má dọ̀ọ̀sù. na sẹ́ ẹja wẹ́ẹ́ di ẹ̀ máa ń bẹ̀ mu o tìmí fa tètè brẹ́ ẹ̀ tuntun ẹ̀ hu. wọ́n ní kájí lọ. àná yẹ bẹ́ tìmí. yẹ bẹ́ tìmí pa níjẹ́ ní obi ẹ̀ brẹ́ nkọ́. ẹ̀yẹ́ ní obi wọ́n ní ndí sẹ́mi à wọ́n wárí 35 yà ó gẹ̀rà wọ́n ní náà ó fò ẹ̀nà ní bọ̀ ẹ̀yẹ́ ní kúrẹ́ hwẹ́ ẹ̀mìrẹ́ bi náà mi kẹ́nyàm sẹ́m wọ̀ public preaching awo kaswa amanfo be gina wotie sempa na wi me bompa egu so tam so yapon edibije wona oruma bi wanyini eno ba me nkyensem asem bi han to so obusa me ana m so we kwan ho eto obusa me se ye se ne yirewu no pese o ware foforo ena busa me se na o mfie se also 76 wo hu no ba bia oba no so ni kunawu okay nti o pese o wa na obusa me se eye bone ana so be wa foforo na so o da bi obani eye bone so wo ahoden na obetuma hwe oba no dia problem bia ni echi se no papa no amanfo kan se wo yini won teto o ware no ne ade ha no oh nya michel okay obo ogwa wo yini e panisa ya na ne man pese o here o ware on se sa bendenka wenyi wedu mpepenso binti o rese o man ne be show na to say openu akoko asumdi o mpe ha o o mpe sa die ye endemu asem emfa penini ho emfa kokora ho emfa brante ho ade nyame ya to ada winya tinka awo sa ade no ada obere ubewu dia bibia atwam ade papa no because ya fa no osresre no ni age 73-year-old man okoware so apostle de mami mbre mo se wo ka no se onu so ehu oba bi ani kunu ewu nti betimi nso oba no so ni owenim kakra oni mfie mu na ye hwegwe abawe 35 years oh 35 abawa no sisi no so so no sisi no so akwakra 97 abawa wa yika so wo so na enye bu na babu ni dompe oh akra na de unu koto ani hasi aba
ayi uza somewhere no aya nije very very interesting. Okay. Ana me boa. Ayi mama ma example 1970 we school no 74 papa bi krobia mi modini na onyini na be say 82 years na danfo bi so awo ho omo ye koko papa mo koko fo kese o si da o kuma se o corona film so o si ni vie kama na me classmate that time in 74 no na guy no very nice edio okohum guy ni papa so one the back and then papa no ni ba ni kasai and papa no o de ni ba no ma be ma na ware na guy no kwa no be say 22 years no sakura no do nam 82 no sir me say one no Mr. 3 as 2 na ono wo 3 Mr. 3 o twa kokko fo kese ma no o man de japade nyina o de bibia o man bi niema papa no kwa no o yiro no sa wa ne ka ho na we o 35 years anazo ba de o 35 years o yi Apostle won say people can say man na wo mo ware mema wo mpenimfe so no du ha ye nibre bo no nim se papa yi enche no wu nte japade bia wo pe ana se ahunto bi ope na wa hyeda apene no wa ware no enche na tete wa wo bre papa na wo firim na wa fa japade no o hwe bi crazy o Nigeria with Jana Daniels 19 years our call 59-year-old man obia ka say japade skenti na bare we ware no ntu hwe your society ni mu a maiwan a wo musa a tese wo mware emema wo mpenifie emu no dodo na hu wo se ma no ye nibrefo mu ye ma bone a wo adwen bone a tese enche wo bezo mu nku no ifi o na wo mfo japade nti hu se sa adwen na nkofo wo mutimti no ye papa yi sem no wo mdo ma no atum bia na yo na ye fa insi adwen titi man o hu na meche no ayi papa ya o kan so 59 ya ware da Jana Daniels uzi sikenti no so be bia piska be bia so piska man no kwa ware a ohia e wo ba o ta kokota ware aware de odo no ware 1 2 sika odo makra sika makra wo tu o bebe eni se be bi ware wo se ensha no a hwi ni wa o ba ware enye ye o so bi diga gadi ose ga mi ta wono 70 sidie no na papa wo ska na koko wo so di o twa bi ma so oba o ko wa be ma enye wa dwene se o ye o ma tu ko wa no agye nyapade na so be kum wa fa nyapade ene de ya adwonbone ba we mu mai woman no 35 o mu se papa no o ye adwuma bi adwuma wo ye no heba business no way so oni na kakra won bibi kakra won because who that age no 97 na ko 135 year se bibi ni ho a menya so be waro o kakra enya duma na be ma uniska na ko ware be ma uniska ho ho ko ware eni me hwe asem bi ma me kan se bi kiro obema bia obema bi ho wonya be se 50 years na on so aware na be ma bi enya 32 years na sa be ma na so aware musa musa di ntra aware nye age ne de ware o aware bi jonya 50 years am so on so aware no oni tin hwe ni botom na ware no akoware ene 32 years ke young man so no won ehye ne ho onu betuma ware na wa wanyini no ato ntimi ware wontimi ware ni aware de sika akra kan wo ba de okwa na ese bibi kakra wo botom na wotimi aware na mana yiyi aboso ye de gina so de fefuto ma mrante wo ba na hwe ni omo ho so omo keka nsem gu ma so ntom pa omo
Tell ya ko jine sika so. Wunni ska and you want this so kware. Me ya me can pray. Apostle me na me ka say wunni ska nye ready and you want this so kware because our yen sika wum e di mu akotene. Naga woyi sister oba we di 35 years. Ogo ware 97-year-old man. Papa no bibi kakra. Ne ho so aden. E na second, woni ya hoden a wo mera. And you want to so for ba. Wo mere. Wo ko ba ko a watiada. Wa hodu. Why lose? Ko pedro no. Ko heba doctors no. Oteti aban. Oteti aban no na no. Ye wode ye disa. Ye ho ye wode ye ditua. Ye wode ye ya no. Ko pebi na ye ho duro na ye bema. Enya bema ne bema o. Regret. Ama say nya bema ni bema je o go for bana wo jijiro o bana da wa no se o da o na o nkomon ko ani kasatentene ya de kwai mem nanti a mosi so me de me ka kire mo me de ya bema manyini mani afi yinim se de sitie ba wa ka che yinim se de awade sitie bo ho ne ko ware o ba no so e go je ga ho ma no ena wunye ready a enko ho ena bo ba bia so pe no a o pe so ware no a tie ni o nya dwama nya mpra ke die na meka okay o ba so ware no mesika ntimi o ba no yes if you do the unya apostle when the man come me cameraman ni adwuma fo nyina me se mo mesika ntim o ba na o so be wa no no crack esa wonya doma no crack o ba de nya me bo se be ma wo na ba hwe o ba eti maniska tade man wo de ontimi nkoto mre no a fisika ne helu onu ani sim oba no betuma koto de ope ana me bo apostle me titum wo hu ya me che na bema wo ubu o dwa nanum enum dwa me kwabure chire me bra so be fami me business ni nyema bebre aba o habo me kwako yi nso nte do nkontompo no adada oba na wadada oba na no afam eni se we are branch o we penio obi agba akokora ne omo fi se no waden omo fi so be ma wo ba na ababa wa no so be wa na wu e ne ti le mistake onye wa no papa no me bompa ye man pa wa ya de wa setting record wo Ghana 96-year-old akọwa young 35 onya de wa kan ko de our apostle de we can get o me se be so onya de apostle de we can get oba no onu gba wo kan no video mu se o mo interview mi TV o interview mu no o bizan se na baba no ne ho aden empaso mu ho no tumi eya de wo se yes wo ya de pa mama na ko 35 years o apostle na o di sia my no echo endino wo ya de se wo ware sa oba no so turo mu tu so baba no o yetete ha manti onu tu onu mo je duro wo mu o ti ase eni e duro be ma duro e wo bebere so enti the American na ye futu atwa okra ni se aware expiry date ni awo expiry date ni e ma okay oba na duro be bia otumi etwa wo okay enti mrantie no so no mo aboa mo ho na mo na ada ma no enyo wonu nkyere no be serious oba kuma pen ene ne nkasa yi ena ada no na koye no ho ade na so ti ase na mo na yiro ho se wo be hwe oba ho you akuma na ma no so wo no a ebebere so aye bedi wa afo e ka bedi wa afo ati ase obedi bi no ko ombe o unu se no so wo eno so na apostle di sie mren ko but say ya bo ensem mu ye bie mu awi nti o menya won ti ase na o di sie man na ti se o se ensem we se no ya na emudo ampa emudo nti ya na wan kan hi ankyere Ghana fo mrante ne mba wana no mu ya de bi etie Nyankopon so ti ase nti de me le kan ye twato ane se Ghana fo obia en hwe papa no ensuan wunyini o wanyini yo
ma ubi bia enye kama enya no kwen eno kredi fa ye dwuma girl no woman no man no obi a di no kure ma no ne fa ware to ba wo ni gine ho na ware no so tiase so ne ho kra me manu gusu ameka se bi a wo de ti obi date ni mo wurade ba ho be kire prepare ne koye no ho ade ne ware no na so dwe mra ne tambia fire no bigger question si dwam ne dwam mo ba no ba dwam ma no a na hotom ene na ni chie aduano be nya no poso amo wa chopo ama ho ato ni se wo de mo emrante ne de motimase because me kan kura me kama mo no ma ye ho dwam ma ndade asundwe abaware yenu for the apostle wakasa na ope eye ne number na tese woni no edi koma eda eye video yi asinti koma dia na fa na safoda no eye the Bible Church of God 7 days Kasatuba Junction and apostle Adiman Prempe na sorry no ewo medi edna na ama obusa wo comment koma dia efa tuja ewo your comment section na me sorry so no subscribe na dim to follow yen ewo Instagram page @tumagh_ makramu me dey Isaiah Kodwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni ehwe too much G8 mo ye too much na me so me ye amo fire too much GH we boy wate shout out to your fans and everybody who is watching too much GH.